ከብቶቹን ለብቻ አጥባለሁ ምናምን ትኛለሽ እንዴ? ይጆረሳ እንጃለዳ ለክ አንዚንጃለዳ gara gara kamiinde maajarra koy amma koy ibsisha gara kamiinde maajarra በቃ አፉር ጀነና ፉርሳና ጉተቹፊ ቶኛል ብዙ ምግቦች አይነት እንጀራ የኢትዮጵያ ክትፎ ምናምን ነገር በጣም እውነቴን ነው። እንጀራ ናፈቀ። ደበላ ከስተራ ያማፍ መራች ተቆይ ደበላ ሲከሳ ብረቴ ደበላ ሲከሳ ትንጀሬ ኤላ ብረቴ እንጀሬ ኡስታዝ ኮ ማል ፍረቴ ያደራ ረቢኑ በከምቡስ ና ኑቲማ በቃ ዋን ፍረቴ ሰና ኑቲማ አቱቲንሱ ዋንጎቲ ሰና ኑቲማ በቃ ደበላኒ ማከ ከነተውን ቀ ኦሮታ ዋኒስ እንደ ቡኬሳ የደገልገለ ኩባ ሚላ ከንዘራ ሙጣ በተሜቶሬ ኩባ ሚላ ከነ ከሰቲ ወንቶ ተባያ አርጋቶሬ ከሰቱ biyyi keenya Itoophiyaan taarikaawii xalaat biyya jedhamtu biyya Ijiptiin lamaaf duwwaadhaan mootamtee jirti. Kana irratti immoo Muhammad Saalaan ergaa wayii uummata Itoophiyaatiif dabarsee jira. Birrii taphataa nyaatte sana hunda harkaa fuudhaatii gurbaa goolii eege kanaati deebisa uummata faayidaa hin qabne yeroo kaate luka namaa dhiitti yeroo feete kubbaa harkaan dhoofti. Uummata ituu deemteetuma goolii jara kaaniitti geessitee ituu hin deebitee galte kana. Birrii jarri nyaattu gurbaa kana kennaa inni kun nyaattu isa dhugaa rabbi gurbaan kun qobaa isaa Masirii wajjin taphate hedda isa dhugaa rabbi hin taphanne bar taphattoonni jirtu dirree keessa mucaan kun qobaa isaa taphattoota 11 Masirii fuuldura dhaabatee goolii eegaa ture. Orota gurbaa kana ijoolleen hariiriyyuu walirkaa fuudhanii haasa'aa jiru. Jara qofaa miti kan haasa'aa jiru. Uummanni Itoophiyaan illee baay'ee irratti haasa'aa jiru. ታሪካችን እንደዚህ አይነት በረኛ አይተን የምናውቅ አይመስለኝም። አቡበከር ኑራ እስኪ ሁላችሁም ኮሜንት ላይ ለዚህ ልጅ ፍቅሩን ግለጹለትም። ራሱም ሲመለከተው ኢትዮጵያውያን ምን ያህል እንዳከበሩትም ምን ያህል እንዳደነቁት ይመልከተው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትዶች በረኛም ከፈለጉም አቡበከር ኑራ ቢፈርምላቸው ምን ይመስላችኋል? የማንቸስተር ደጋፊዎች እስኪ ሐሳባችሁን ስጡበትም። ታላላቅ በአውሮፓ ሊጎች ውስጥ ልናየው የምንችለው ኦሮታ ጉርባ ካነ ከጆሌን ወልርካ ፉቴ haasa'aa jirti. Sabni saasakami sabni sagara kamiini kan jedhumo irratti baay'ee haasa'aa jiru. Irra caalaan nama gurbaan kun gara Amaaraatti dhalate kan jedhan baay'eetu jiru. Gurbaan kun biyya akkasiitti dhalate kan jedhan baay'eetu jiru. Garuu afaan isaarraa immoo haadha geenya. dhaladhe yaw godina ilu abaabura suqee magaalaa xiqqoo baadiyyaa jechuun dandeessa. Achitti kan dhaladhe guddadhe kanumaan duraa kaasee mul'ata nan qaba. Iddoo guddaa kan ga'uuna hiriyoota koo waliin illee akkas bee kubbaa fudhadheetiin kan hin hojjedhu barumsaa fi mattuu magaalaa mattuu deemeenu kan inni achumaan akkuma dhageessanu ka gurbaan kun dhalataa Oromiyaa keessaa akka inni ta'e afaan isaarraa dhageenye jirra. Gurbaan kun immoo kwaasii akkamii deebisaa turedha. The man is a storybook all by himself. There is no work of fiction more fanciful. Ole Gunnar Solskjaer gives thanks again for the scattering of the magical dust available only seemingly to Cristiano Ronaldo, who can reach areas other footballers just cannot reach, whose grasp of the improbable. ሰላም ወሮታ ከም ጅርቶ ነጉማ ጉያና ከመተ ደማ ዘራ በሪኩማ ለማፍቁረተር በዱሜ ሚቲ በረካና ከሰቱ ወጅን ነሸከነ ወጅን ፏንጀሊነ ማጻቲን ሌት ወፍ ቡኖት ወጅን ዱጊን ዳበርሰና ወሮት ገሩ አንተ ኩና ከመከሚ ገሩ ስን በርባደኒቲ ዋንከን ፍሩማ ከኛ ባየ ገባብሳ ጅራ ዘበና አብይፍ ጀዋር ወልተራራ ማንከስ አናፈት ቡኑ መለቱ ወጅን ዱጊን ዳበርሰን ውሃውን መቆጣጠር መቻላችን ከፍተኛ የሆነ የስትራቴጂ ጠቀሜታ አለው። ዛሬ ግብጽ እንደ ድሮ አፍንጫችን ይዛ ልትመራን አትችልም። ውሃውን ማያዝ መቻላችን ከፍተኛ ሚና ይሰጠናል። ያ ብቻ አይደለም፣ እንደ ሀገር በሀገር ገንዘብ፣ በሀገር ዕውቀት፣ በሀገር አመራር ይህንን ያክል ማሲብ ጨረሳችን የሀገራዊ ኩራት ነው። የሀገራዊ አንድነትና የሶሻል ኮሄሽን akkuma dhageessani ka waan akka biyyaatti qabeenya akka biyyaatti wajjin qabnu irratti walirra dhufneeti kan diina keenya ofirraa ittisuu qabnu. Yeroo kana keessatti namni biyya ofii gurguru baandaa jedhamu illee qaba. Jawaaris yeroo kana keessatti ergaa guddaa fi kabaja guddaa uummata Itoophiyaa biraa qabaachuu danda'a. Gara biraatiin immoo roota namoonni tokko maal gochi biyya alaa baatu qoy jechuun natti maamime maal gochi biyya alaa baatu namoonni tokko haatuudhuma jettanii biyya alaa baa jirtu.
አራት ኢትዮጵያውያን በኩዌት ከባንክ ደንበኞች ገንዘብ ሲዘርፉ በኩዌት ደህንነቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የኩዌት መንግስት አሳውቋል። እነኚህ ኢትዮጵያውያንም እንግዲህ ደንበኞች ገንዘባቸውን መኪና ውስጥ አስቀምጠው ወደ ባንክ ሲገቡ እንደምትመለከቱት መኪናቸውን ሰብረው ገንዘብ ይወስዳሉ። ጥቆማ የደረሰውም የኩዌት ፖሊስ እንግዲህ በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል። tokko fama ka Ethiopia jedhamtutu badaa jirti lammaffaa sinjireenyuma keessan irratti amma akkamitti ba'uu dandeessu akka Ethiopia miti akka Ethiopia wayin ba'uu dandeessu achitti garuu gidee qabamte waa rakkina guddaadha jarri Kuwait keessaa beektu jedhina nama እስቲ ይሄንን ሽንት ቤት እንየው ሽንት ቤት ከተመቀመጫው ደስ ሲል እኔ እዚህ ብቀመጥ والله ما ادرك ምን ነሰራው ሳይመስለኝ ሽንት ቤት ይደኩ እጇን አስገባች እኔ እኮ ውሃው ቢጠጣ ራሱ ቢሉኝ እኔ አምናለሁ እኮ ከኔ ቤት ራሱ ያምራል واو واو وين يمري هي يعني سيتا بيور كو منم ችግር የለው ሽንት ቤት ይናማ المنديل حتى لحاله او ماي جاد قول صوفته ጥቁር ነው እሺ ባክተር من كذا انا ሽንት ቤት ነው ها 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 እኔ እዚህ ከገባ አልወጣም ማጥላ ጭራሽ እና ምግብ ቤት ሆነ እኮ ለዛም ቪአይፒ ምግብ ቤት ሆነ ጭራሽ في خلاص حبيب شاي jechuun shinti beetii akka kana hojjetame keessatti maayinni kan isin gattanu achi keessatti jechuun maayinni garaa keessaa kan ba'uudha amma gaaffichi oroota kanarratti bareechinee mari'achuu qabna maayinni jarri keessatti boola'an warqee hotee nutti hima kan garaa keessaa bee shinti beetii sana keessa galu warqee hotee nutti hima mana koo dhuftee agarte kana qoshashaadhuma illee ittiin gattu kana xuriidha jetti anjaalatti nimiti kanani sitti naafu maaliif na rakkifta ati maalumaaf naan bartu keessa koonaaf silumaa biyya kan eegu rabbuma kan biyya eegaa jiru malee jara kana abdannee nu rafaan jirru jechuun maal godhaa jirtuudha ammaan waa tokko nu galaan jiru kana maal godhaa jirtu oroota guyyaan nu kaleessa dabarsinee fi guyyaan har'aa guyyaan moolidaati jedhame kana manamu guyyaan moolidaa kana keessatti immoo rakkinoota baay'ee argaa jira namaaf sagadamaa jira namaaf sujuudni bu'amaa jira akkamitti akkas ta'uu danda'ame kan jedhu waliin ilaallu የሀበሻን ሳዳት ለመንገር ባልችልም እነሱ በለፉት ይበላል አሁንም የሀበሻን ሳዳት ለመንገር ባልችልም እነሱ በለፉት ይበላል አሁንም ታሪካቸው ሁላ ተዳፍኖ ቢኖርም አላህ ያወጣዋል አሁን በእኛ ወቅትም የሚገነዘብ ጃለሊ ዋንበራቲ ከበጅኒ ዋንበራቲ ወንተ ከካና ኩና ማፊ ማሉ ካን ሱጁዳ ሙረቡ መቆፋፊ ካን በቃ ሱጁኒ ቡአ ሙረቡ መቆፋፊ አከሚቴ ነማፍ ሱጁዳ ቡና ሙሪደ ጀሪ ከበጃ ጅርተን ዋና ከሲ ካን አከሚቴ ላላ ጅርትስን ዋና ከሲ ኩን ቢጩሚቲ ዋና ከካና ካን አመንቲ ኬኛ ማፈረብ ሲስነማ ከረበራቲኒ ሙ ዳንሲና ከሲስ ጀረ ጀደ ጉርባንተ ኮ ቪዲዮ ከሲና ያርግ ኩንስ ጀራ ጀደ kun baay'ee jabaata kun wanta akkasii amantii keessan jiru waan hin taane hin fidinaa bakka እንዴ ኦሮታ gara biraatiin immoo shaarukaan du'eera jedhaa jiru miti waa tokko anaa miti kan jedhaa jiru mee dhaggeeffadhaa nama suuraa sana gubbatti argitan kana irra hedduun keessan ni beektan aktara beekamaa addunyaa tanaatii fi hundeessaa dhaabbata miidiyaa guddaa addunyaa tanaa kan ta'e boolii yommuu fi ta'u dhalataa biyya hindii maqaan isaa shaarukaan jedhama jechuudha akkuma dhiyeenya kana miidiyaaleen gurguddoon addunyaa tanaa waa'ee dhukkubsachuu isaatiin wal harkaa fuudhanii gabaasaa turanii jechuudha ganama har'aa ammoo du'aan addunyaa tanarraa boqochuu isaa indiyaatiifiin gabaaseetiira kanaan wal qabatee jechuudha pirezidaantiin indiyaa Naareendiraa Moodiin fuula tiwiitarii isaa irratti har'a indiyaadhaaf guyyaan har'aa guyyaa dukkanaati har'a indiyaan nama guddaa tokko dhabde nama jabaa tokko dhabde addunyaalleen akkasuma nama jabaa tokko dhabde jechuudhaan ibsa gaddaa miidiyaa fuula tiwiitarii isaa irratti gabaaseetiira kanaan wal qabatee taphattoonni beekamoon addunyaa kanaa kanneen akka Kiristaanoo Roonaaldoo faanis nama jabaa tokko dhabne jechuudha Kiristaanoo Roonaaldoo hiriyyaa kiyya kan yeroo dheeraa wajjin turreen dhabe jechuudhaan gadda isa dhagame fuula Instaagiraamii isaa irratti ibsateetiira yoom kana qofa pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin jechuudha har'a addunyaan nama jabaa tokko dhabde kanaan wal qabatee jechuudha addunyaadhaaf har'a guyyaan har'a guyyaa dukkanaati jechuun fuula maal jedhaa jirta gurbaa pirezidaanti Puutiin
gara biraatiin Kiristiyaanoo Roonaaldoo maal jedhaa jirti? Dubbiin kun akkuma kanaatti yeroo ilaallu dhugumaan fakkaatu bakka Oroota. Akkuma kanaatti gisuma afaan isaarraa dhageenyu dhugaan fakkaatu. Tu dhugaatii wanta akkasii kanatti dabalee naasoo. Injaaladha. Lakki ansi injaaladha. Maali siin fakkaataa siin barbaaddu? Siin barbaadu siin jaaladhu. Ani kunoo siin jaaladha biyya qallar kunoo. Siin jaaladhu siin barbaadu siin jedhan. Siin jaaladhe? Siin jaaladhu. Yoo godhaa siin jaaladhu? Ani siin barbaadu siin jaaladhu. Gara kamiin deemaa jirra qoy amma qoy. Ibsishaa gara kamiin deemaa jirra bakka afur jennan afur sana guuttachuufi. ቶኛል ብዙ ምግቦች አይነት እንጀራ የኢትዮጵያ ክትፎ ምናምን ነገር በጣም እውነቴን ነው። እንጀራ ናፈቀ፣ ክትፎ ናፈቀ፣ አይነት ናፈቀ። እውነቴን ነው። ከታትፎ ይጣል እዛ ገና ከሄድክ 2 ቀን አይደል እንዴ? 2 ቀን ነው 3 ቀን 20 ዓመት የቆየ ዲያስፖራ አይመስል እንጀራ ናፈቀኝ፣ ክትፎ ናፈቀኝ፣ አይነት ናፈቀኝ። ምን አይነት ሰው ነው በል ደሞ ነው የምትሄደው? ልጅቷን የተወጠረ ከበሮ አስመስለ ሆዷን የተወጠረ ከበሮ አስመስለ ነው የምትሄደው። ከድግስ ቤት የምትገባ ምስኪን ይመስላል ሆዷ። ይሄን ነው የምትሄደው። መሄጃ የለህም እንጂ ሲኖር አይደል እንደ መሄጃ ወይ ጎንደር ነው ወይ ባህር ዳር ነው። ሆዷን ነፍተ ተነስተ ነው የምትሄደው። መሄጃ የለህም ወይ ጎንደር ወይ ባህር ዳር ወይ ጅማ ነው በቃ። ገምቱ ያለውበት ቦታ ገምቱ። ናፈቀ እንጀራ ክትፎ ናፈቀ። እኔ የዚህ ልጅ ከስራ ደክሞኝ ልተኛ አልጋዬን አንጥፌ የዚህ ልጅ ነገር ሼር አታድርጉብኝ ብዬ ደከመኛውን እንቅልፌን አሳጣችሁኝ። እንግዲህ ደክሞኝ ነው ከስራ ገብቼ ልተኛ ስል አትመለስ፣ ወደዚህ እንዳትመለስ። ተለያይተናል ብለሃል አውቃለሁ። ወይ ጎንደር ወይ ባህር ዳር ነህ፣ እሷ ከዚህ ትሰራለች፣ አንተ ከዚያ ትሰራለህ። ሲስተም በፒፕሉ ልትጫሙ አትመለስ። ከተመለስክ ግን እኔ ነኝ መጥቼ ግንባሬን ማድረገው። ኦሮታ namoonni ji'a tokko lama biyya alaa ta'anii dhufanii gara biyyaa gisee galan istaayilii jaraa beektu miti. Akkuma sanaa jechuudha. Gorbaanni kunis immoo biyya alaa deemee guyyaa jibbakka biyaans tureera jennaa ji'uma tokko lama ture. Kitfoo naaf qoonyaal የኢትዮጵያ ምግብ ናፍ ቆኛል። ኧረ እባክህ ለምን አሳሽጋ አትሄድም? እንደዛ አይሻልህም ወይ ደግሞ ተሸከመ ለምን አትሄድም? በጣም አበዛ እውነት። በቃ ስለገፈና ባይደን ሲተያተም እጁን ቀነሱ በቃ እጁን ጢባሪ ከኛ ብቻ ሲቀነሱ ማለት ቋምብራመቲም ብቻ ሲቀነሳ ጢባሪ ሁኖንቲስ ጋ ኺታበ ከኛ ፍሮን የኸረ መውሉዳ ኻነ መውሉዳ ጋኒ በተን ጋር ረሱል ለኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምኑላበ አባን ፈደ ጃለተኒ አባን ፈደ እንጂ ቢተ ወሪ መውሉድ ራን ይሉተን ውዱ ተደርብተን ኑጢስ ውዱ ደሰን ከይሰ ቆበ ከይሰ ማርነ የተኒ ወሪ ኦንላይን ከነራ ሸቆቴን ነው ጉዶፊ ኡለማው ተከኛ ረስተን ውዱ ቁባን ቀባጋተታ መውሉድ ሂንጅሩ ዮ ሐራራ ፎኒ ቀባተን አያና ጎረዳቱ መመለ ፎኛ ዳመለ ሰበበ ረሱል ለኛ መውሉድ ጂ ጎደተኒ ውዱ በበንተኒ ረሱል ለኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቃም በለይሲና መውሉድ እንጅሩ አማንቲ እስላማ ከስተርለ ያላተኒ ጅብተኒ መውሉድ እንጅሩ ቪዲዮ ተነሸር ኮፒሊንግ ና ጀቹን ኤርጋኬ ያመ ብራንጌኛም ረኮን ቀቡ ኤርጋኬ ቁርአን ባቴ ያረባ ከሲማፍ ነማራብሲታ ካንቲ ባቴ ጅርቱ ኪታባ መቲም ኪታባ ኩታ ኩዳ ለማ ኪታባ ኩታ ኩዳ ተቆ መቲም ማሲ ፊዚክስ ሚቲ ካንቲ ባደተ ጅርቱ ማፋቅ ሊዳብና አዲ ከነጆ ኦሮታ ማፋቅ ሊዳባ አዘረቆ ማን ይኮረኪነ ኪኘ ወላሌ መስቀል እኔ እንዴት አሰብኩ? እሺ ክርስቲያና ፍስላም አዛና ለመስኪን ልትነጋ ምድር ልሂድ ሸመን እንደፈልስ አፈርባው በእንግድነት መጣ ከሸገር። እንዴት ነሽ ወይ መርጌ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። የሆነ ስጦታ አምጥቼልሽ ነውና ምንድን ነው ያመጣህልኝ? እንዴ መስቀል እኔ እንዴት አሰብከው መርጌ? ለዚህ እኮ ነው የምወድህ። በቃ ላንቺ አሪፍ ስጦታ መስጠት ኦሮታ አከመከሚ jechuun akka makkame amma amantaa keessaniin masqala bittee nama kennu jechuudha jechuudha. Jaalalli kabajni jiraachuu qaba. Garuu masqala bitanii namaaf kennuun amantii kee wajjin walitti hin bu'u.
አንተ ሙስሊም ብትሆንም የኔን ሃይማኖት ታከብርልኛለህ። አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። ሽማግሌዎቹ ነገር እንዴት እሺ አማም ወልፎቹ ፍነት ተፈካታ ነው የሚሆነው ይመስለኛል። እና ምን ይሻላል? ቤተሰቦቼ ከሌላ ሃይማኖት ጋር እንደሆነ አይፈልጉም። አንቺም ደግሞ ከቤተሰቦችሽ ጋር እንድትጠይ አልፈልግም። ሱማ የኔም አይፈቅዱም። እና ምን ይሻላል ታዲያ? ስለዚህ አሁን እኛ ያለን አማራጭ ሁለት ብቻ ነው። ምንና ምን? ወይ መለያየት ወይ ደግሞ ተያይዘን መጥፋት። መርዬ ለምን አንጠፋ? ወልፍረተኒ ባዱ ፊዮሮታ። እሺ በቃ አሁን ወደ መስጊድ መሄድ ስላለብኝ በኋላ ብንሄድ አይሻልም? ሰው አዶ ያለበት እስላም ክርስቲያኑ ተዘነጋሽ እንደ ኢትዮጵያ መሆኑ አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ መኖር እንችላለን አይጠበንም ቤቴ። እሺ ወጋላ ማንቦዳ ውብ አርጎ ቢሰራ ኢጣ አቤት ነይ ሙጫ አርገተኒ ጎሽኒ ቆንጆ ሂጅና ከቤጆ ካቀብኝ። እሺ ማዬ ሙጫ አርገተኒ አትቴሴ ቪዲዮ ላይ አላጅር ተጀረ ሙጫ አርገተኒ It's crazy, man. It's crazy. እኔ ምልሽ ወይዬ ይዛችን በጣም አደገች አይደል? አዎ በጣም። እና ከነገ ጀምሮ ቁርአን እንድትጀምር አስቤ ነበርና ነገ ላስመዘግባት አስቤያለሁ። ምን ማለት ነው? ማለትማ ቁርአን ነገ ላስጠምቃት አይደል እንዴ? ማለት ምን ማለት ነው አንተ? እንደዚህ አውርተናል። ምን ማውራት ያስፈልገዋል? አንቺ ልጅ ሙስሊም ክርስቲያን ነው የምትሆነው። አትሆንም። እሱን እናያለን። አዎ አይ ለምን እንደምትጨቃጨቁት? አይ ልጄ እንዲሁ ቤት ከየት እንደምንገዛ ግራ ገብቶን እየተጨቃጨቀን ነው። እና ለምን ከራምዚ ሪል ስቴት አገዙ? በቃ ማማዬ አንቺ ሂጂና ተጫወች። እና ልጃችን ምንም ሃይማኖት አይኖራትም ማለት ነው? ረከነ ጉዳ ከንተ ዋገርተኒ ልሞኬሰኒ ፊጀቹ ላይ ልሞንኬሰን አምገረ ከሚንደም ታመንታ እስላማም አመንታ ከርሰነ ቀበት ሲቷ መንታኪ ገዲ ሰሙ ሰቱያ መንታ ሳሙዋሜ ገዲስ ረከነ ጉዳ ደኩን ኬሰቱ ረከኒ ባላን ጉዳ ነው ሮካነ ኬሰት ዙሩ ካን ጃለላ ጀተኒ ሞ መቼ ሳመንታን ገደርቶ ነው ትኛልሽ ይጆረሰ ቀናኒ ፓርት 1 Rokutu fi mamain. አቺ ይሄን ነጣቢ ብዬሻል ነበር። ነጭ ስለሆነ ከነጭ ልብሶች ጋር አጥባለሁ ብዬ ነጮቹ ለብቻ አጥባለሁ ምናምን ትኛልሽ ይጆረሰ ይሄንን መስራት እንኳን አትችል። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ነሽ እህት? እንዴ ምን ሆነሽ ነው? ያው የተለመደ አይደል? ነግቢ ምንስ ቢያረግ ደግሞ እሱ ነው ለታ እንኳን እሱ ስንት ይማታይልኝ። እኔ የምላችሁን መች እንደምትሰሙኝ አላውቅም። ቆይ ምን እስከሆነ ነው የምትጠብቁት? አሁንማ በጣም እየባሰበት ነው። እኔ በቃ መሮኛል። መለየት ነው የምፈልገው ከሱ ጋር። በጣም መሮኛል። እኮ አንቺ መመታት ባንቺ ነው እንዴ የተጀመረው? ለእናታችን ያደረገውን በሙሉ ረስተሽው ነው? አሁን ሰው ቢሰማ ራሱ ምን ይልሻል?
ሁሉን ነገር ችለሽ ብትኖሪ ላንቺም ለኛም ጠቀሜታ። አሃ እናንተ ለካ የራሳችሁን ጥቅም ነው የምታዩት። ችግር የለም። አንድ ቀን እኔን ስታጡኝ ይገባችኋል። ችግር የለውም። ቆይ አንቺ ብትታገሺ ምን ትሆኛለሽ? ሁሉም ያልፋል እኮ። ያልፋል አይደል? አዎ ያልፋል። አዎ ልክ ነሽ። ወይ እኔ ያልፋለሁ ወይ ችግር ያልፋል። እንግባ አሁን። ilkaani dhiifarrabni yoo garii wal nyaataa akkasuma ta'a wajjin jiraataa jedhe Raayyaan. Ni beekama bakka maatii keessatti lollis ni dhibamu yeroo wajjin jiraatan keessatti lollis ni dhibamu garuu rukuttaan akka kana fidummoo hin jiru rukuttaan gara dhiiksuu deemu rukuttaan addii kana akkamitti harka kee irratti kaasta akkasitti rukuttee wanti jijjiirtu tokko hin jiru caasanatti iyyuu jallisaa jirta ituu wal gorsitanii muutu wajjin mari'attanii ku waadanuu jijjiiruu hin dandeessu. Garuu nama akkasii akka hin taane beeka namootuma biraatiif illee ergaa dabarsiitaafanii sagantaan raaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatiif walitti deebinutti amma waan kana wajjin turtani.